abakunzi bayo bashaka kuba inyuma komite y'inzibacyuho mu gihe Musanze bo prime ikubye gatatu bamaze kuyibarira bavuga bati nta mpamvu ko tuza gusubira imbokoboko. Musanze ikumbuye intsinzi kuri Rayon Sport kubera keruka kwitsinda mu mwaka wa 2023 umva imyaka 2 irashize Musanze idatsinda Rayon Sport. Attention, Tony Kitoga shot! Funga! Babwita Tony Kitoga umusoro usanzwe umenyera ko akinisha ukuguru kw'ibumoso akoze kontrol ya tupira ukuguru kw'ibumoso ushyira ukuguru kw'iryo arayisha ritakuma atera umupira kuri Premier Poto umuzamu Semana Jadodie warutse guhabwa igihembo cy'umukinnyi w'icyumweru arira parikurura ariko gukura umupira biranga. Tony Kitoga Rayon Sport kimwe Tony Kitoga ibitego 4 Tony Kitoga Oreyo Murera Tony Kitoga hindukiza mbona ari mbogamiye na Feresia mbona barimo bagenda bagwirirana arahindukira re kuri shoti Shauri ntiyamenye uko bigenze igitego cya mbere cya Serge umupira ashaka gukora ku gihe cya Basana arawutanga awuhereza Yves Aziz attention Aziz Basana kurana yinjira muri box Aziz Basana Funga babwita Habimana Yves ukasiga komeka kozwe na Aziz Basana kuranya ukubise step over uwitwa Serge ku ruhande rw'iburyo aranje yinjira mu rubuga rw'amahina afungura amaso areba uko Yves ahagaze aranje muterekera umupira ku kirenge Yves nayo kinakoze ahise tapinga udepozamo Rayon Sport 2 Musanze ubusa Murera Yves Habimana ifite zahabu abapolisi twara abashoboye n'abasirikare abasivile nibo batunanira je nitwa Tuyisengezura turayitsinda ibitego 4 icya gatanu kikaba ari kinyongezo bagataha nicyo nibitaba Imana yo mwijuru sinsubira wacu Musanze mitemba marine ya Kigali nibitaba mitemba marine ya Kigali sinsubira wacu Musanze.